ishomero rya Bright Age Day and Boarding Primary School nerushango muri masheruka omuri Sheema kandi uko abeji bashatagwize buzo kandi abazire na n'abashomesa bakiryo mu mashemererwa. Bright Age okusinga district is not a shock because Bright Age twirenesinga district. This is our third time. 2020 tukasinga district, 2023 twasinga district, 2019 we are the second. Abebembezi bishomereri baraganisa kongera mani omukushomesa beji. Taba twasinye district emirundi nk'eshatu enyuma konka tubahamuza ngo abazire bitu nabo kutwendeza birungi mwena tuje gumuza mukoraje itwe twishomesa bitabo byonka nitushomesa ebindi bintu ebikwatirine neby'emikono. Abeji basimire ruhanga ahabwo businguzi. Kozere obonero kutano cyerese nakora obonero kutano kugira ngo tubende marasir basombwire kugeta mukaga wakwika noine kora mununga nyereyo 6 aggregate tuni nsimera mukama kuba nwanda bizomo obunabe ninkorewe bizo tuni nsimera ranga munonga nisimi somero ya Bright Age mboni nsima tene mukora mbona bgarchuru ogubire guri umurundo gwa kashatu Bright Age rukusinga district ya Sheema omuvuzo bya cyamushanju amakuru agagasha kwa Michael atwakire.